ngeyeho ndashimira Imana ko yatwubakiye. Anashukuru Mungu kwa sababu imewajengea. Umunsi wa none nkaba mpagaze ahangaha. Siku ya leo amesimama ndi kumwe n'uwacu akiwa na bibi yake. Cyo kintu gishimiye Imana. Anashukuru Mungu sana. N'urugendo rurerure. Ni safari refu. Byanyuze kure. Mipitia mbali kugira ngo bigera ahangaha. Ili ifike mahali iko leo. Wenda harababi. Kinachosimamisha hapa nashukuru kwa sababu amewajengea boma. Ilikuwa ni safari refu. Kuna kuanga na vita mingi. Lakini Mungu aliwatendea mema. Na wasimama hapa wakisema shukrani. Abasoro ukuntu baza bagenda. Vijana vile wanatembea bagira gahunda nke cyane. Wanakuanga na program kidogo sana. Bwana sifiwe. Amen. Nimba nagiye mu kazi. Kama ameenda kazini. Rimwe nkama ntaha. Siku nyingine anarudi. Ngahitira kwa pasteri. Anapitia kwa pastor. Mpafite brosada. Muswaki yake iko hapo. Bwana sifiwe. Amen. Kandi usome ikintu kitari mwishurirwa. Na tena kusoma kitambaa haina ufunuo. Ta kintu ukivugaho. Hauna wezi pata jambo la kuzungumza. Kazanyereka kantu usoma nkama numva gusa ni ko hameze. Kamuonyesha malipo kusoma yeye anapata tu ni yagaruka nkamulico mubwira. Nuko yagiye antoza. Hivyo ndio lenda akimfundisha. Antoza no gusenga. Akamfundisha kuomba. Yambwiye ijambo. Alimwambia neno. Arambwira ngo harageze ko nawe uje mu kibuga gakina umupira. Namwambia nibo bantu banzanye muri rino torero. Hao ndio watu wamemleta kwa kanisa hili. Nabaga Kasarani. Yeye alikuwa anaishi Kasarani. Nasengeraga muri Lize ya Kasarani. Alikuwa anashika katika kanisa la Lize huko Kasarani. Ariko twahuye na pasteri. Walipatana na pastor. Nigeze kusanga abantu mu kazi yakaza korera. Aliwahi mpata kwa kazi alikuwa anafanya. Yari kinyozi. Ilikuwa ni kunyoa baba. Twavuganye Igiswahili uwo munsi. Wakaongea Kiswahili siku hiyo. Tago twari tuziranye. Hawakuwa wanafahamiana. Tuvuga Igiswahili aranogosha. Wakaongea Kiswahili na akamnyoa. Bwana sifiwe. Amen. Byarangiye twibwiranye tuza kuvuga Ikinyamurenge twembi. Wakakuja kujitambulishana na wakaongea Kinyamurenge. Niyo twamenyaniye hari ya muiki. Hapo ndo Pastor Papa Nyashimwe kazampamagara. Pastor Baba Nyashimwe alikuwa anampigia. Tukavugana. Wanaongea. Igeze kumpamagara umunsi umwe. Kuna siku aliyompigia. Tuje ahantu hari mu mujyi. Wakaenda hapo town. Hantu bita bus station. Hapo bus station. Niyo akunda gukorera cyane. Huwa ndafanyia kazi. Tuja muri restaurant. Wakaenda kwa hoteli. Arangiza arambwira ngo akeneye ko tuganira. Kamwambia nataka tuzungumze na wewe. Bwana sifiwe. Ariko twaje twakereje. Wakakuja lakini wamechelewa. None mutubabarire. Kwa hivyo mwawie radhi. Imana itubabarire. Na Mungu awasamehe. Kadusome ijambo ry'Imana mbere yo gutangira. Acha tusome na Mungu kabla tujaendelea. Ni Zaburi 105. Zaburi 105. Turahera ku murongo wa 18. Hapo haya yake ya 18. Kuri 22. Na 22. Aravuga ngo bababarisha ibirenge bye iminyururu bamushiraho ibyuma kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye isezerano rye ryaramugeragezaga umwami yaratumye baramubohora umutegeka w'amahanga yaramurekuye amugira umutware w'urugo rwe amubitsa ibintu bye byose ngo abohe abakomeye be uko ashaka yigishe abakuru be ubwenge. Amen. Haleluya. Haleluya. Duhagurukijwe no gushima Imana. Wamesimamishwa na kushukuru Mungu. None mbere yo gushima reka Perez wacu abanza ashima Imana. Wacha bibi ashukuru kwanza. Bwana sifiwe. Turashima Imana yuko yatuzukije amahoro. Imana nishimye. Cyongeye turashima Imana yuko turi bazima.
Nashukuru Mungu kwa sababu tuzima. tukaba turi bazima, Imana nishimye. Mungu apewe sifa. Ikiduhagurukije hano nyamukuru, turashima Imana kuko yatugiriye neza ikatwubakira. Kinachowasimamisha hapa, nashukuru Mungu kwa sababu amewajengea boma. Ruba ari urugendo rurerure, Ilikuwa ni safari refu, bamwe intambara nyinshi, kuna kuanga na vita mingi, ariko Imana yatugiriye neza. lakini Mungu aliwatendea mema. Tukaba duhagaze hano tuvuga amashimwe y'Imana. Na wasimama hapa wakisema shukrani. Ikindi cyongeyeho ndashimira iri torero. Tena nashukuru kwa Buri wese kanisa. wagize icyo akora, Yeyote ambaye afanya jambo lolote, abasenze, wala ambaye ameomba, abakoze mu mifuka yabo kugira wala ambaye ngo wamegusa kwa igikorwa mifuko yao, gikorwe, n'ababutashe, pia wale ambao wamehudhuria harusi. mwese ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho Nyinyi umugisha. nyote anawashukuru, Mungu awabariki. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Twese no gushima Imana. Sisi sote ni kushukuru Mungu. Ku cyumweru twari twazanye na mukecuru, Jumapili iliyopita alikuwa amekuja na mama yake, kandi gahunda kwari ugushima. na tena walikuwa na mpango ya kushukuru, Yari afite no gushimira itorero, na tena alikuwa ashukuru kuhusu kanisa, ariko kubera ko twabonye hari abashitsi benshi, lakini tuliona kulikuwa na wageni wengi, naramubwiye ngo ntashime, akamwambia utashukuru leo, tutaja kwica gahunda. sikuje kuharibu program. Natinye ko twokwica gahunda, Aliogopa naweza haribu mpangilio wa kanisa, niyo mpamvu tutashimye ku cyumweru, ndio maana hawakushukuru Jumapili kubera ko iliyopita, twabonye hari abashitsi. kwa sababu aliona kulikuwa na wageni wengi. Turavuga reka tuzoshima uyu munsi. Tukasema siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Tiyabonetse, Leo hajapatikana, ariko itorero ryumve ko yabashimiye cyane. lakini kanisa msikia kwamba kuru sana. Yari afite uko yobivuga ubwiwe, Alikuwa ariko ndamuvugiye, lakini atamwongelelea. yabashimiye. Aliwashukuru. Kindi naje no gushima Pia yeye ni kushukuru Mungu kuzi kwa kazi ambayo Mungu ametenda. Imana yakoze ibikomeye Mungu ametenda mambo makuu mu bihe bitandukanye, kwa nyakati tofauti, uhereye ku itorero. kuanzia kwa kanisa. Ndabona itorero rimeze neza, Kanisa liko vizuri sana. abayobozi bacu Tunashukuru viongozi wetu baza bazana iyerekwa ambao wanaleta ufunuo bakariduhereza, na natupea ufunuo huo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. ili kazi ya Mungu iendelee kupanuka. Imana ijuru ihereza abashumba umugisha. Mungu wa mbinguni abariki wachungaji. Cyongeyeho nshimira ku giterane twagize. Tena nashukuru kwa mkutano ambao tulikuwa nayo. Giterane cyagenze neza, Mkutano imeenda vizuri. bivuga twari ko tubona bisa nibigoye, Ingawa tulikuwa tunaona mambo yalikuwa ni magumu. ntabwo ari uko hano hari hameze. Vile mnaona hapa kwa hivi, Ukuvuga ngo hari mu ruvumbi rwinshi, kulikuwa na vumbi mingi, noneho bazana igitekerezo cyo kubaka ahangaha wakaleta idea ya kujenga hapa no gutegura igiterane. na kuandaa mkutano. Twari twicaye hariya mu bantu bari kubabona bigoye, nanje nari ndimo, Alikuwa ameketi pale, kwa watu walikuwa naona ni vigumu, pia ariko yeye alikuwa. turashimira abantu babona ko ibintu byose bishoboka. Anashukuru watu ambao wanaona kila kitu inawezekana. Hari abavuze ngo hano batahakoze Kuna wale wanasema wasipojenga hapa ngo n'igiterane bakireke, hata mkutano waache. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Babonye ko ibintu byose bishoboka, Wala wote yanawezekana. itorero rikaba risa neza gutya. Na kanisa inamelemeta hivi. Serge yabonye impinduka ntaheruka hano, Serge badiliko ko ndabona yatangaye. ameona, ameshangaa. Imana yakoze ibikomeye. Mungu ametenda. Cyongeyeho ndashimira Imana ko yatwubakiye. Anashukuru Mungu kwa sababu imewajengea. Umunsi wa none nkaba mpagaze ahangaha Siku ya leo amesimama ndi kumwe n'uwacu, akiwa na bibi yake. cyo kintu gishimiye Imana. Anashukuru Mungu sana. N'urugendo rurerure, Ni safari refu. byanyuze kure Imepitia mbali kugira ngo bigere ahangaha. ili ifike mahali iko leo. Wenda hari ababizi cyane, Kuna wale wanafahamu, abandi ntibabizi, wengine hawafahamu. bagize gusa ngo byarabaye, Walidhani tena imefanyika hivyo, ariko byanyuze kure. lakini yamepitia mbali. Bwana sifiwe. Amen. Rero niyo mpamvu mpagaze ahangaha uyu munsi wa none nshima Imana Ndio maana leo amesimama hapa akishukuru Mungu kubw'imirimo ikomeye Imana kwa yakoze. kazi kubwa ambazo Mungu ametenda.
ndashimira abantu batandukanye Anashukuru watu kwa watu tofauti batushigikiye ambayo walituunga mkono. Bwana sifiwe. Amen. Hari abo twaganiraga, Kuna wale ambao tulikuwa tunaongea na wao. Bwana sifiwe. Amen. Hari abakoze ibindi bintu bitandukanye. Kuna wengine ambao wametenda kazi tofauti. Kambanze nshimire Pastor Papa Nyashimwe. Wacha shukuru Pastor Papa Nyashimwe. Niwe mperaho ko ndumva nkeneye gushimira abantu mbavuze mu mazina nubwo ntavuga abantu bose mu mazina. Akianzia anataka kuwashukuru akitaja majina ingawa hata taja wote. Ariko abantu bose bakoze ibintu bikomeye. Lakini wote wametenda mambo makuu. 2021 mwaka wa 21 ico gihe nagiye bypass. Alienda huko bypass. Pastor Papa Nyashimwe kazampamagara. Pastor Baba Nyashimwe alikuwa anampigia tukavugana. Wanaongea. Igeze kumpamagara umunsi umwe. Kuna siku aliyompigia tuje ahantu hari mu mujyi. Wakaenda hapo town. Hantu bita bus station. Hapo bus station. Niyo akunda gukorera cyane. Huwa ndafanyia kazi. Tuja muri restaurant. Wakaenda kwa hoteli. Arangiza arambwira ngo akeneye ko tuganira. Kamwambia nataka tuzungumze na wewe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Yambwiye ijambo. Alimwambia neno ryanteye umwete cyane ambaye alimtia bidii sana. Reka ndivuge yarambwiye ngo kuva ashatse. Kamwambia tangu mimi ni wowe ngo ntaricuza ko yashatse. Haja regret ama hajajuta kwa sababu ameoa. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kandi iryo jambo yarakunda kurimbwira cyane. Na neno hilo alikuwa anapenda kumwambia sana. Biri mu bintu byanshizemo umwete. Hilo neno limfanya atie bidii. Imana yo mwijuru imuhereze umugisha. Mungu ambariki sana. Ikindi ndamushimiriwe na madame we Soreye. Tena anamshukuru na mke wake. Twarabanye mu nzu. Wamekaa kwa nyumba moja. Na abakristo. Ni wa Kristo. Na abakristo kandi mbivuze mbere y'Imana nkiranutse. Ni wa Kristo na tena amesema mbele ya Mungu. Banyeretse imbuto. Walimzalia matunda mema. Zirenze. Ambayo ni zaidi. Na abakristo kandi barakijijwe. Ni wa Kristo na tena ameokoka. Bategereje Imana. Wanamngoja Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Imana yo mwijuru imuhereze umugisha. Mungu awabariki. Ku minsi twabanye. Kwa siku ambazo wamekaa na wao. Bagiye banyereka urukundo. Walimuonyesha upendo. Kandi twabanye igihe kitari gitoya. Na tena walikaa muda ambao si mfupi. Imana yo mwijuru ibahereze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Kubyo mwagiye mukora. Kwa yale ambayo mmetenda. Ndashimira Pastor Papa Gideon. Anashukuru kwa Pastor Baba Gideon na madame we na mke wake. Nabo bari inshuti. Pia wao walikuwa marafiki. Narizi ko ari inshuti gusa zisanzwe. Walikuwa ni marafiki wa kawaida. Ariko kuva bavuye umoja ya gatatu. Lakini tangu watoke huko umoja 3. Bakaza hangaha. Wakahamia hapa karibu. Babaye inshuti. Wakakuwa marafiki wa karibu. Zikomeye. Ambao ni wakubwa, marafiki wakubwa sana. Abasore ukuntu baza bagenda. Vijana vile wanatembea. Bagira gahunda nke cyane. Wanakuanga na program kidogo sana. Bwana sifiwe. Amen. Nakaza ngenda. Alikuwa naenda. Nimba nagiye mu kazi. Kama ameenda kazini. Rimwe nkama ntaha. Siku nyingine anarudi. Ngahitira kwa pastor. Anapitia kwa pastor. Mpafite brosada. Muswaki yake iko hapo. Bwana sifiwe. Amen. Baba inshuti. Umunsi umwe barambwira ngo akamwambia ngo bakeneye ko dusangira ni mugoroba. Wanataka tukule chakula cha usiku jioni. Pastor yarambwiye mbanza kugira ubwoba. Pastor akamwambia yakajisi uoga sana. Ngo akeneye ko tuganira. Anataka wazungumze. Iyo umuntu akubwiye ngo akeneye ko muganira. Mtu akwambia anataka tuzungumze ama tuongee. Kandi musanzwe muganira. Na tena mnaoa mnaongea. Nta kindi kintu uzi. Na hakuna jambo unajua. Usigira nk'ubwoba kubera kutazi kibyisha inyuma. Unakuanga na hofu kwa sababu hujui mambo hayo. Kandi noneho akarusho pastor. Na tena alikuwa ni pastor. Ntazangira ngo ese hari amakosa nakoze. Kumwambia je, kuna makosa ambayo nimetenda? Ndavuga ntireka ngende. Kasema wacha niende. Mpageze. Alipofika kwake. Baratetse turarya. Walipika tukakula. Turangije kujya pastor arambwira ngo uri inshuti yanje. After maliza kula kamwambia wewe ni rafiki yangu. Nico yarampamagariye. Hiyo ndio nimeifanya nimekuita. Yeye na mama Gideon. Yeye na mama Gideon. Imana yo mwijuru ibahereze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Banyeretse urukundo. Walimuonyesha upendo. Ndashimira Pastor Papa Gakuru. Anashukuru
na madame Pastor Baba Juan na mke wake. nibo bantu banzanye muri rino torero. Hao ndio watu wamemleta kwa kanisa hili. Nabaga Kasarani, Yeye alikuwa anaishi Kasarani. nasengeraga muri Lize ya Kasarani. Alikuwa anashiriki katika kanisa la Release huko Kasarani. Ariko twahuye na pasteri, Walipatana na pastor, nigeze gusanga abantu mu kazi yakaza korera, aliwahi mpata kwa kazi alikuwa anafanya. yari kinyozi. Ilikuwa ni kunyoa baba. Twavuganye Igiswahili uwo munsi, Wakaongea Kiswahili siku hiyo. ntabwo twari tuziranye. Hawakuwa wanafahamiana. Tuvuga Igiswahili aranogosha. Wakaongea Kiswahili na akamnyoa. Bwana sifiwe. Amen. Byarangiye twibwiranye tuza kuvuga Ikinyamurenge twembi. Wakakuja kujitambulishana na wakaongea Kinyamulenge. Niyo twamenyaniye hariya mu wiki, Hapo ndo walijuania hapo mwiki. turahura. Muri kinyozi yabaga afite Bibiliya. Hapo kwa baba shop alikuwa na Biblia. Akazamara kogosha umukiriya agasoma. Alikuwa anamaliza kunyoa customer anasoma Biblia. Duhita tuba inshuti. Wakakuwa rafiki. Niwe wanyigishije uburyo basoma Bibiliya. Yeye ndiye amemfundisha namna ya kusoma Biblia. Anyigisha no gusenga. Akamfundisha pia kuomba. Twagaza tugira ibihe byo gusigara mu kazi. Ulikuwa kuna kati wa mu masaha ya lunch. Kufanya shift za kazi. Kwa ni lunch time. Akambwira ngo usoma hangaha. Kamwambia soma mahali hapa. Ngiye kujya ndaje mukanya urambwira ico wakuyemo. Naenda kukula na rudi utaniambia kitu tumepata hapo. Bwana sifiwe. Amen. Kandi usoma ikintu kitari mwishurirwa. Na tena kusoma kitu ambacho haina ufunuo. Ta kintu ukivugaho. Hauna wezi pata jambo la kuzungumza. Kazanyereka kantu usoma kama numva gusa niko hameze. Kamuonyesha mahali pa kusoma yeye anapata tu ni yagaruka nkabura ico mubwira. Akirudi na kosa kitu ya kumwambia. Nuko yagiye antoza. Hivyo ndio alienda akimfundisha. Antoza no gusenga. Akamfundisha kuomba. Yambwiye ijambo. Alimwambia neno. Arambwira ngo harageze ko nawe uje mu kibuga ugakina umupira. Alimwambia inafika pia uende kwa uwanja ucheze mpira. Ico gihe yanzanye hano. Hapo ndo akanileta kwa kanisa hili. Imana yo mwijuru mereza umugisha. Mungu ambariki sana. Hai yahise mu rugo haba imuhira. Kwake kwa kuwa sasa ni nyumbani kwa. Twahise tuvukana nico gihe twamenyanye na pasteri. Hapo sasa akajuana na pastor mama Juan. Kuvuga ngo nakaza ngenda. Alikuwa anaenda. Pasteri n'igihe adahari hari igihe ari mu Rwanda. Kuna wakati pastor alikuwa amesafiri. Kama mvano nkagenda hari Kasarani ari mfite umuryango. Alikuwa anaenda Kasarani kwa sababu kuna familia huko. Karara mu wiwe akansasira muri salon karyama. Analala kwake. Bwace ngakomeza nagaza gahunda zanje. Asubuhi anaenda na mambo yake. Ndabashimiye namwe. Anawashukuru sana. Kandi mwagiye mungira inama zitandukanye. Tena mmeenda mkimshauri tofauti. Ndetse mwatanze n'ibyanyu. Na tena mmetoa mambo yenu. Imana yo mwijuru bereza umugisha mwebwe n'umuryango. Mungu wangu mbinguni awabariki na familia. Mwagiye mukora bitandukanye. Kwa yale ambayo mmetenda. Bwana sifiwe. Amen. Datinze. Amechukua muda. Ariko ndarangije. Lakini na tamatisha. Ndashimira na Revera. Anashukuru kuhusu Reverend. Bwana sifiwe. Amen. Revera nawe yashatse ndahangaha. Reverend ameoa akiwa hapa. Bwana sifiwe. Amen. Maze gushaka nibwo twabaye inshuti. After shamaliza kuoa ndo wakakuwa marafiki zaidi. Ntabwo twari tuziranye cyane niho nari nkigera hano nasanze afite ubukwe. Hawakuwa anafahamiana sana, alipata akiwa na harusi. Ariko duhita tuba inshuti. Wakakuwa rafiki. Yewe na Nyihasha. Yeye na mke wake Nyihasha. Bwana sifiwe. Amen. Nyihasha yabaye inshuti. Nyihasha amekuwa rafiki. Akiri umugeni. Akiwa bado ni mgeni. Bwama bukomeza. Wakaendelea hivyo. No kuvuga ngo kwa Revera naho na ahantu nakaza ngera nkisanzura. Kwa Reverend Imani alikuwa anafika anajisi ya kwamba kwa nyumbani anakuwa huru. Bwana sifiwe. Amen. Naho nakaza mpagera nkamandara. Akifika huko analala. Ndashimira Revera n'umuryango wiwe. Anashukuru kuhusu Reverend na familia yake. Kandi Revera twabanye muri bino bihe muri uru rugendo. Tena amekuwa kwa hii safari. Arabizi kubarusha mwese. Anayafahamu zaidi ya nyinyi. Wenda n'abandi bantu nk'abangahe. Na watu wengine pia kama wangapi. Nibo babizi. Hao ndio wanafahamu. Ariko lakini Imana yo mwijuhereze Revera umugisha. Mungu wa mbinguni abariki Reverend. Yagiye ankomeza muri uru rugendo. Alimuimarisha kwa hii safari. Akambwira ngo birashoboka. Naomba inawezekana. Naho mpaye mbona bidashoboka. Hata naona mimi haiwezekani. Nta kintu ciza nko kugira umushumba. Hakuna kitu nzuri kuwa na mchungaji ama kiongozi utagira ubwoba. Ambayo hana hofu. Niko novyita.
Anaweza sema hivyo. Umukristo akakubwira ngo karabona byacitse, Mkristo nakwambia nikanaona mimi nawe ugahita nimefika wifata mwisho. mu mutwe ngo byacitse. Pia unashika kitu nasema Biba yamekwisha. byabuze, Hapo imekuwa imefika ariko mwisho. umushumbi ari umuntu, Lakini mchungaji, umuyobozi niyo abantu bo kwikorera amaboko bakavuga ngo byacitse ahubwo ntacabaye. hata watu wafanye aje atasema hakuna jambo limefanyika. Niko Revera ameze. Reverend yeye hiyo ndio karakta yake. Turagushimiye, Tunakushukuru zaidi. watubaye hafi Umekuwa karibu na mu sisi buryo bwo gusenga, kwa namna ya kuomba, ibitekerezo kwa mafikra, ndetse n'inama zitandukanye. hata na ushauri. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha n'umuryango. Mungu wa mbinguni akubariki na familia. Abandi bose ndabashimiye, Na wengine pia nawashukuru. reka mpinire mu bashumba. Wacha amalizia hapo kwa wachungaji. Kandi nshimiye abashumba ko bagize neza ari beza, Kwa sababu anashukuru wachungaji ni wema n'abakristo baba bameze na neza. Wakristo pia hapo wako sawa. Imana yo mu ijuru ihereze umuntu wese wadushigikiye Mungu abariki yeyote ambaye ameunga mkono agakora ibyo yakoze. akatenda yale ambayo alitenda. Hari abantu benshi bagiye badubwira inama Kuna watu wengi ambao wametushauri ndetse badufashije mu buryo bwinshi butandukanye. na Hari wakatusaidia n'abatarata kwa amafaranga takribani. ariko badusengeye. Kuna wala hakutoa pesa lakini walituombea. Bwana sifiwe. Amen. Kuvuga ngo icyo wakoze, Kwa kila ambayo ulitenda, hari aho amafaranga adakora, akeneye amasengesho. kuna mahali pesa haifanye kazi, kunahitajika maombi. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ihereze umugisha. Tunasema Mungu awabariki. Ndashimira abantu bose, ndashimira muzehe, Anashukuru mzee. n'ab'iminsi mikeya twabanye twahise tuba inshuti. Siku chache ambayo amekuwa na yeye wakakuwa rafiki. Iminsi mikeya tubanye Siku chache ambayo wamejuana twahise tuba inshuti. washakuwa rafiki. Imana yo mu ijuru ihereze umugisha. Mungu amubariki. Ndashimira Serge, Anashukuru Serge, ni inshuti yanje cyane. ni rafiki yake sana. Imana yo mu ijuru umugisha. Mungu amubariki. Ndashimira abantu bose. Anashukuru watu wote. Bwana sifiwe. Amen. Ndashimira na Gentille, Anashukuru pia Gentil, mushiki wa pasiteri. sister pastor. Bwana sifiwe. Amen. Ni ukuri hari abantu bagira umwihariko wabo, Kuna watu wako na ubinafsi wao. baza bakora ikintu kikagutangaza, Wanatenda jambo ambalo linakushangaza. ukabura icyo wokora, Unakosa namna ya kuva kufanya. gusa ubasabira umugisha ku Mana. Unasema tu ni kuombea baraka. Gentille muhereze umugisha. Gentil, Mungu akubariki. Abantu bose. Watu wote. Bwana sifiwe. Amen. Umuhagarikizi ni ngaho yari yangiye inyuma, ararusha aranyegera. Turasoje. Bwana sifiwe. Amen. Ariko nshimiye umuntu wese Anashukuru mtu yeyote wagize icyo akora ambaye ametenda jambo kugira fulani ngo ubukwe bwacu bugende neza munsi, siku ya leo. kugira ngo tube duhagaze kuri uyu munsi tuvuga amashimwe y'Imana. Amesimama leo akitaja shukrani za Ni Mungu. ukuri Kwa kweli, wenda sinkuvuze mu izina, maybe sijataja jina lako, ariko ibyo wakoze, lakini yale ambayo umetenda, waradusengeye, umetuombea, uradutwerera, umetoa fedha uduhereza inama n'ibindi bitekerezo bitandukanye. ukatupea ushauri. Imana idakiranirwa Mungu ambaye hifadhiwi, ngo yibagirwe imirimo yanyu, ambaye asahau kazi zenyu, ibagirire neza. awatendee mema. Dushimira itorero muri rusange, Tunashukuru kanisa kwa ujumla, baradushigikiye mumetusupport kugeza ku munsi wo kudushingira, muradushingira. hadi siku ya kuunganisha ndoa. Turavuze ngo Imana yo ndoa. mu ijuru ibahereze umugisha. Tunasema Mungu awabariki. Buri muntu wese yumve ko tumushimiye, Kila mtu ajisi ya kwamba tumemshukuru. uwo tutavuze mu izina ntagire ngo none twamwirengagije, Yule ambaye tajaji jina lake asidhani nogira ngo bavuge no kwa mampera hano kuri mama maybe kina mama. tumemlenga. Nikisema ni watatu kaza mvuga umuntu naanzia wese kwa mu mama, izina, kina kandi buri mama, muntu wese yarakoze. na kila mtu Turavuze ngo akitenda. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Nasema Mungu awabariki. Murakoze cyane. Asanteni sana.